সেইদিনা আমাক চবকে লৈ গ'ল জু ভিজিট কৰিবলৈ। এইটো কি চিনি পাইছেনে? এইটো হুলক গিবন আৰু এইটো জিৰাফ। 10 টকা দিয়াই ঘূৰাইহে এৰিলে, দেখিলে নাই? नेपाली सिखानु मलाई के सिकाउनु मलाई नेपाली आउँछ कसरी आउँछ घरको छेउमा नेपाली मान्छे छ नि यस्तो यस्तो आउँछ तिमी नेपालीमा कुछ भन्नु म ट्रान्सलेट गर्छु अब कहाँ आयो आज तिमी म आज जुमाको हो के हेरौ जुमा थाहा छैन फोटोमा क्यामेरामा छ नि भरे ब्लगमा दिनु काम गरी हुन्छ এইবিলাক খানা হৈছে জীৱ জন্তুবিলাকৰ কাৰণে কিমান ফ্ৰেছ খানা দিয়ে দেখিছেনে? সৰুতেও আহিছিলোঁ জু ভিজিট কৰিবলৈ, বাট এনেই আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন ল'বলৈ আহিলোঁ, সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। বাই বাই।